Зовж шаналхийнхаа өмнө би буруу зүгт явсан байжээ. Харин одоо би таны үгийг сахин биелүүлдэг. 예, 내가 어려움을 겪기 전에는 하나님을 잘 따르지 않았다 그거잖아요. Зовхийнхаа өмнө Бурхныг би дагдгүй байжээ л гэсэн үг. 근데 이 고난을 통해서 Харин энэ зовлонгоор дамжуулан 이제 내가 깨달았고 하나님 말씀대로 살아야 되겠다는 생각을 갖게 된다라는 거예요. одоо би ухаарсан Бурхны үгийн дагуу амьдрах ёстой гэдгийг ойлгосон гэж байгаа үг. 사람은 형동할 때 하나님을 쉽게 잊어버립니다. За хүмүүс амар тайван байх үед бол Бурхныг мартах нь амархан. 그러나 고난은요. Харин зовлон 우리의 잘못된 길을 깨닫게 하시고 бидний буруу замыг ухааруулдаг. 돌이키게 하신다라는 겁니다. Тэгээд биднийг тэндээс эргүүлдэг байна. 그래서 우리에게 고난은 반드시 필요하다라는 겁니다. Тиймээс бидний хувьд зовлон бидэнд заавал байх хэрэгтэй. 말씀으로 돌아오게 만드는 은혜의 경고가 바로 고난이라는 거예요. Тэгэхээр үгээр биднийг эргүүлдэг нэгүслийн анхааруулга юу вэ гэвэл энэ зовлон байна. 71절에 보면 71 дээрээс харах юм бол 고난 당한 것이 내게 유익이라. миний зовн шаналсан нь 이로 인하여 내가 주의 율례를 배우게 되었나이다. таны зарилгуудыг сурах болсон нь надад тустай. 고난은 나에게 손해가 아니라 За тэгэхээр энэ зовлон гэдэг байгаа зүйл чинь надад хохирол биш. 오히려 도움이 되었다라고 말씀하잖아요. Харин надад ашиг тустай зүйл байлаа гэдгийг хэлж байгаа. 그 일을 통해서 하나님의 뜻과 말씀을 더욱 깊이 알게 되었다라고 이야기하는 거예요. Энэ зовлонгоороо дамжуулан Бурхны хүслийг илүү таньж мэдэж байгаа. Бурхны үгийг илүү ухаардаг гэж байгаа. 그래서 고난은 단순한 불행이 아니라 Тиймээс зовлон гэж байгаа нь зүгээр нэг азгүй явдал биш. 영적 성장의 도구라는 겁니다. 도구. Сүнслэг байдлын өсөлтийн хэрэгсэл байна. 고난을 통해서 Зовлонгоор дамжуулан 하나님의 마음과 뜻을 배우게 되는 거예요. би Бурхны сэтгэлийг мэдэрдэг, Бурхны хүслийг ухаардаг. 그래서 말씀이 머리가 아니라 Тиймээс энэ үгийг би толгоогоороо биш. 내 삶의 진리가 돼야 된다는 거예요. 내 삶의 진리. Энэ үг миний толгойд биш, харин миний амьдралд үнэн болж харагдах хэрэгтэй. 많은 사람은 하나님의 말씀을 머리로 담으려고 해요. 머리로. Олон хүмүүс Бурхны үгийг толгойдоо суулгах гэдэг. 이건 도리어 불행해질 수 있다라는 겁니다. Ийм байдалтай байх нь харин ч надад золгүй явдалд хүрэх 하나님의 боломжтой. 말씀은 마음에 담아야 되는 거예요. Бурхны үгийг бид нар сэтгэлдээ авах хэрэгтэй. 아시겠어요? Ойлгож байна уу? 이게 굉장히 중요한 거예요. Энэ бол маш чухал зүйл. 우리는 이 신앙생활을요. 그냥 육신의 기쁨을 위해서 하는데 육신의 기쁨이 아니라 영적 평안을 누릴 줄 알아야 됩니다. Бид бүхэн энэ итгэлийн амьдралаар амьдрахдаа энэ итгэлийн амьдралыг зүгээр нэг махан биеийнхээ баяр хөөр болгох гэх биш. Харин энэ итгэлийн амьдрал бидний сүнсний амар тайван байх хэрэгтэй. 그래서 로마서 5장 보시겠습니다. Тиймээс Ром 5-аас харъя. 3-4-ийг хамт уншъя. Түүгээрч барахгүй мөн зовлонтойдоо баярладаг. Учир нь зовлон нь төвчээр нь хатуужлал нь найдварыг төрүүлдгийг бид мэднэ. 우리가 환난 중에도 즐거워한다 그럽니다. Зовлонтойдоо баярладаг гэж байна. 왜? Яагаад? 고난은 우리에게 참는 힘을 길러주고 Зовлон бидэнд төвчих хүчийг бий болгож өгдөг. 그 인내는 우리의 믿음을 단단하게 만들기 때문이라는 거예요. За тэгээд тэр төвчээр нь бидний итгэлийг хатуу чанга болгодог 그리고 учраас. 결과는 더욱 분명한 소망을 갖게 된다라는 겁니다. Тэгээд тэр зовлон эцэст нь бид бүхэнд баттай найдварыг бий болгож өгдөг. 확실한 답이 있잖아요. Энэ бол маш тодорхой хариулт нь байгаа. 그죠? Тийм байгаа сте. 인내는 연단을, 연단은 소망을. Энд хэлж байна зовлон нь төвчээр нь хатуужлал нь найдварыг төрүүлдэг. 고난은 사람을 무너뜨릴 수도 있지만 Тэгэхээр зовлон бол хүнийг нураахч боломжтой. 믿는 사람에게는요. Харин итгэлтэй хүнд 버티는 힘, тэсэх хүч, 영적 힘을 키워준다라는 거예요. сүнслэг хүчийг нь нэмэгдүүлж өгдөг зүйл. 그리고 인내는 연단을 그랬습니다. За тэгээд төвчээр нь хатуужлыг гэж байгаа. 연단은요, 새를 불로 단련하는 것이 연단이잖아요. Энэ хатуужл гэж байгаа нь төмрийг галд оруулж илүү бат чанга болгохыг хэлж байгаа. 이 얘기는 우리의 믿음이 정결해지고 진짜가 드러나는 과정이라는 겁니다. Энэ бол бидний итгэл дасгалжуулагдаж, бидний итгэл шалгагдаж илүү баттай итгэл болохыг хэлж байгаа. 내가 진짜 믿음이 있는 사람인지 어떻게 할 거냐? Би үнэхээр итгэлтэй хүн мөн үү биш үү гэдгээ яаж мэдэх вэ? 어떻게 할까요? Яаж мэдэх бол? 고난이 딱 주어지면 알아요. Зовлон тухайн хүнд өгөгдөхөд илэрдэг. 고난이 주어지면. Зовлон өгөгдвөл 어려움이 딱 닥쳐왔을 때 яг хэцүү юм өөрт нь тулаад ирэнгүүт 그걸 어떻게 대처하는지 보면 그 사람의 믿음이 딱 보이는 거예요. яг тэр хэцүү үед тэр хүн ямар арга хэмжээ авж ийн гэдгийг нь харахад энэ хүнд итгэл байгаа юу байхгүй юу гэдэг нь харагдана. 정말 힘든 일이 나에게 딱 주어졌어요. Үнэхээр маш хэцүү зүйл надад тулгарсан. 정말 어려운 일이 딱 주어졌어. Үнэхээр хэцүү байдалд би орлоо. 그때 정말 하나님을 의지하는지
Тэр үедээ яг жинхнээсээ бурханд найдах нь 그때 уу? 누구를 의지하는지 Яг тэр үед хинт найдах нь уу? 그걸 보면 아는 거예요. Тэрийг нь харахад 그 мэднэ. 사람 입에서 어떤 말이 나오는지를 딱 보면 아는 거예요. Тэр үед тэр хүний амнаас ямар үг гарах уу гэдгийг сонсоход болдог. 뭔 일을 하다가 내가 망했습니다. За би нэг юм хийж байгаа бүтлгүйчлээ. 그때 그 사람 입에서 무슨 얘기가 나오는지. За тэгэл бүрэн дампуурлаа. Яг энэ үед тэр хүний амнаас ямар үг гарах нь уу? 남을 원망하는 말이 나오는 그 순간 그 사람의 믿음은 바닥으로 떨어지는 거예요. Бусдад гомдлох үг амнаас нь гарч байгаа тэр мөчтөл тэр хүний итгэл тэгээд тэр шалаар нэг байна л гэсэн үг. 왜? Ягаад? 하나님을 생각지 않는 사람이에요. Бурхныг боддоггүй хүн байгаа. 우리 인생이 누구 손에 있어요? Хүн бид нар чинь хэний моторт байгаа вэ? 우리 인생이 누구 손에 있어요? Хүн бид нар хэний моторт байгаа вэ? 하나님한테 있잖아. Бурханд байгаа. 그러면 내가 오늘 가다 넘어졌어. За тэгвэл би өнөөдөр явж байгаа бүдрээд унчлаа. 누가 나를 넘어뜨렸을까? Хэн намайг унгаасан бэ? 아니면 자기 스스로 넘어졌을까? Өөрөө унчуу. 아니요. Үгүй. 그리스도인은 이걸 알아야 돼. Христэд итгэгч хүн үүнийг мэдэх хэрэгтэй. 하나님이 나를 넘어뜨리셨다. А бурхан намайг унгаалаа. 얼떡순호. 네? 그래 안 그래요? Тийм үгүй юу? 아닌가 봐. Үгүй юм шиг бах юм. 모든 게 하나님의 손에 있다라는 거예요. Бүх зүйл бурханы мутраас. 내가 오늘 사기를 당했어. Би өнөөдөр заллуулчлаа. 물론 자기가 똑똑하지 않아서 당한 거지. Мэдээж өөрөө ухаантай биш байсан болохоор л заллуулж байна. 근데 아무리 정신 바짝 차려도 당하게 돼 있어. Гэхдээ хичнээн би цуваас сэргэлэн байсан ч заллуулж болно. 그럼 그럴 때 우리는 깨달아야 되는 거야. Гэхдээ энэ үед бид нар бас юм ухаарах хэрэгтэй. 아, 내가 하나님을 의지하지 않았구나. А би бурханд найдаагүй байж. 내가 온전히 하나님을 붙잡고 살지 않았구나. Би бүрэн дүрнээр бурханаас л зуурж амьдраагүй юм байна. 그래서요. 믿음이 정결해지고 진짜가 드러나는 과정이 뭐냐? Тиймээс итгэл илүү цэвэршиж, илүү одоо баталгааждаг үйл явц юу вэ? 연단이라는 거예요. Энэ хатуужил, дасгалжуулалт. 하나님이 반드시 우리를 고난의 길에다가 집어넣습니다. Тиймээс бурхан гарцаагүй заавал биднийг зовлон руу оруулдаг. 그래서 우리는 겉으로 믿는 것이 아니라 Тиймээс бид нар гадна талдаа итгэдэг байх биш. 삶으로 증명되어져야 된다는 거예요. 삶으로. Бидний итгэл бидний амьдралаар баталгаажих хэвээр. 삶으로. Батлагдах хэвээр.